fanele abantu bawayeke lamaholidi besele beqale ezabo izinto ongabe bayayigubha lokho akuhlangene nakho kodwa abantu abamnyama esikhundleni sokuthi befuna ukuzwa ukuthi yini eyonakele konakalaphi wavele kwavuka imasha enkulu eGoli zahlangana zonke inkonzo eGoli kwamashwa kwathiwa ngeke kuzothunazeka isithunzi senkolo yethu bafuna abantu siphile ngaphansi kwamanga iqiniso singalitshela kwabhikisha impela amakholo agcwale Johannesburg athi ngeke kuzothunazeka isithunzi senkolo ngoba amaholidi wona abagubha ngawo kakhulu lawa amaphasika uma abantu abamnyama bengalifuni iqiniso bawuphinde belitshela ubani ngoba umuntu obatshela iqiniso kuphela ushembe kuphela ofika wafundisa ngenqubo kaJesu uJesu wafika inkolo ivele ikhona kade iholwa ngoMoses Moses behola inkolo yobuNazaretha bonke abantu abafundisa ngomthetho okugcina isabatha bonke abantu ethi abangawagundisha amakhanda ethi abagcina isabatha uNkulunkulu lokho abayale khona bawusebenzisa insuku eziyisithupha kodwa lo lesikhombisa kuyoba usuku lokuphumula kuJehova begcina isabatha ngoba lingumkhosi wentethelelo olokudumisa uJehova kuphela wakhuphuka nabi intaba uMoses yaseSinayi ngokwenza umhlangano wephasika entabeni yaseSinayi ngenyanga yokuqala uJanuwari ithi incwadi kaLevi 23 verse 4 ithi le mihlangano eyingcwele imikhosi enawuyimema ngayikhathi zayo imikhosi kaJehova ithi ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa kuyiphasika likaJehova imbhalo 9 nayisho njalo bonke abantu kodwa abafunanga ukulalela iqiniso nenkolo belandele neBhayibheli mayifika uJesu uthi anzile ukuzochitha imithetho nabaprofeti uthi ngizogcwalisa fika ufundisa abantu ngesabatha lilade lifundiswa uMoses utshela abantu abagcina isabatha bengabagunda amakhanda abo wanyuka nabo intaba ngoJanuwari yokwenza iphasika ngenyanga yokuqala iphasika lenzelwe entabeni ekhethiwe uThixo hayi noma akekho umuntu osuka la eThekwini abheke eJohannesburg esuka eJohannesburg abheke eMaritzburg esuka eMaritzburg abheke eRichards Bay esuka eRichards Bay abheke eVryheid esuka eVryheid abheke eNewcastle bonke nje ubusuku bona bekhambana kanje abantu lo uNkulunkulu abamkhonza abantu abamazi uhlalaphi utholakala kuphi ngasikhathini makuyiphasika bonke abantu uJesu babeyohlala la entabeni kanje bese bekhulume noNkulunkulu abantu bethandaza uNkulunkulu bese endaweni eyodwa bonke lo Moses wayenza leyo nto makufika uShembe lapha naye uShembe ufundisa ngesabatha abantu abagcina isabatha abantu abangawagunda amakhanda abantu ngoJanuwari zonke siyakhuphuka ziyentabeni yokwenza iphasika alikho iNazaretha elibheka la eThekwini eMlazi elinye libheke le eMtubatuba elinye libheke eNkandla elinye libheke le eMpangeni bethi bayiphasikeni iphasika la kusokukhona khona umholi webandla uKristu uJesu uShembe bahlala endaweni eyodwa kodwa isizwe simnyama ngoba asimthandanga iqiniso kwasekuzalweni namanje nje sinenkinga engaba nje ingoba abantu abafuna ukumwela uNkulunkulu wabo ngeqiniso abazazi ukuthi babhekephi bathi abanye beyale abanye bekwindawo uNkulunkulu munye esizweni esimnyama zonke izizwe ezikhona emhlabeni zafika zaba noNkulunkulu baso ngoba namashayina ngeke wafika amashayina izinto enziwa yithi asifani futhi ngoba zonke lezi ezinye zibizwa uNkulunkulu baso ngoba namandiya abiza uNkulunkulu wabo amaSulumane abiza uNkulunkulu wabo uphi kanti owalelidle emnyama yadidisa kangaka yona kodwa uNkulunkulu ihleli naye zonke izizwe ezikhona zikhonza amagameni afika adlula kodwa idle emnyama isahleli naye uhleli inguna phakade ke futhi okujabulisa ngoba uyasho ukuthi oShembe thina boShembe oShembe basukela phansi baze bawushona phezulu emkhathini wesuku ubuNazaretha ngeke kusaphela le kona wafunga khona ngesihlahla uShembe wathi yabona isihlahla makuwa mhla kwalesi sihlahla sithi isihlahla esikhulu wathi mhla siwa lesihlahla
uma sibolile lesihlahla kuyoba ubuNazaretha kuzokuphela kodwa uma siphenduke saba idwala saba yitshe ngeke kuphela ubuNazaretha namanje sigciniwe leso sihlahla amagugu obuNazaretha siyitshe namanje uShembe wafunga ubuNazaretha ngeke kusaphela umuntu nje osizama ukuthi uconfront indaba kaShembe I'm so sorry kudala ngesikhathi ngeke uyenze lutho wena kuphela uzolala amadolo ebheke phezulu ukhamso inhlabathi siyifaka emlonyeni esalamana zathi Thixo Nkosi oh no angafica umuntu lapha kwasini sibizwe khona siyothandaza efuthukile ethu ephila imbobo zonke la igabhuze ingaka ezivele ngamakhanda kanje siyimuntu ephila umnumzana masithi khuluma baba kahle umuntu siyiphethe ephila uswazi wasala yedwa egcikini kwasayo yonke into yakhe kanti waqhala kumfwana le kwaSulu kwamkhwanasi sekufe yonke into yakhe impethu simhlephila sesele yedwa kusekho nje ingane ubona abantu wayinebandla elikhulu elingaka neziqoqoqoqo zemoto seyisalela amadada ehlala phandle kanje sokwafa yonke into usejeziso sesithole saphila impethu zidlute ephila kanje ngangiqala ukubona impethu imbobo engaka impethu zidlute kanje ephila indoda kwamkhwanasi ithi hayi maNazaretha uyafika uShembe ethanda ihlambuluke pho uhlambuluke ngani ngoba uyafika uShembe ihlambuluke waphuma omunye umuntu wasethi hayi wathwala ngumfwana emakhaya akafuni umuntu ukuvuma iqiniso efuna umcebo loba ufuna abantu lobela nje abantu bonke legenge lestaff lesethu asisafuna ukusebenza bafuna ukuthwala inyoka belale nezinyoka benze yonke into ingane ezincane kangaka uyofanele uphila nezilwane wombona umuntu wakhona noma engane endlo ewu16 rooms kodwa ngeke umfice umfazi nezingane khona uhlala nalezi zilwane izonalala nazo indle emnyama ukukhanya kwethu sonke unyazi lwesulu ukuphila kwethu sonke kusonyazi lwesulu ukuthi uma uthatha inhliziyo yakho iphenduka khona umuntu onenhliziyo esigodo oyisidaba esimbezele ngisho kube mndenini omuntu mayiphumelela inhliziyo yakhe iyabopha angathandi umbona ngisho la isitimeleni lo muntu wasalwa ngegazi elimbi wasalwa ngenhliziyo yokungabathanda abanye abantu lokungamfisela omunye umuntu impumelelo abe nenhliziyo esigodo uma ucabanga uShembe ephilisa izizwe ezingaka bonke abantu wena mawumnyanya uthi yini le lemba yenze kuShembe kolukulahlula emhlabeni luba umncane wayishaya ukusini la eNazaretha enye inkolo yamahlakani ela emhlabeni waseqala ukubona ukuthi hayi uShembe ufanele kube yilo hayi ukhuthama inkosi la uShembe ufanele kube yilo phela yonke into yalimala yonke into yakhe yaphela nya wafa waphela iminyaka engaphezulu ko20 bhali efile imade buya manje basohlela unyazi ethi asomcela into etheni kwaze kwayamina amagwana kithonke omkhulu ingwevu eno 8 years 1985 years 90 years zasaba ukuyocelela uba umncane into etheni ngaqonda khona ngqo ngathi umkhulu umningi bazo umkhulu ayizala nakahle bethiwana yakuNkulunkulu lapha bathi bangixosha lapha baxoshana lapha ngaphakathi abasebenza ngaphakathi bathuba usebuyele ngaphakathi atangisile kini mawuya kuShembe oyazi into eyelela kungahambi ufike uvinjwe yimi uma uvele ufike lapho uthithiza la ube ulamthuthu uzohlala abantu lo ufika ayihlalele
bathi abasebila phansi baphuma bonke abantu bahamba ngavele ngathatha isiqephu bayihlala ngincika ngihlala khona bangaphakathi ngizokujwa usesibili phela ngayihlalele ngayithulele hayi kwaze kwathunya inkosazana sebehlulekile nabantu basebenza nabantu hambani oshaya umthetho emzinini sekushembe kwashembe baba bayisibonga asho isibonga khona kithi anithunywanga kuqimba thunywe kushembe dala wakhishwa inkosazana ngaphandle yesizake yazokuthi kwenze njani babaselubeko beka ngabeka inkosazana yawutshela ubaba ngaphakathi unyasi ufike ibeka yonke indaba ibeka yonke indaba wabuza ukuba yamthuma inkosi yathi hamba ufuna umbuzo ukuthi kungoba ubani igama lalowo muntu lo azomcela intithelo ngalisho igama likababa omncane usibani bani la igama lakhe lisimakayo hayi laweni no baba beqanda thu ufali yasika He's mined the platform gap. Wow wayithola baba omncane intithelo kwathaka akhe abani ofuna inkomo elizomhlawulela ngenkomo uba walwa noNkulunkulu elwa nobungcwele one day kwashwila insuku embili wabuye einganeni zakho baba omncane uthi bantu abami intethelelo ngiyitholile singemukelekile ezulwini kodwa ngicela ngifuna ummese wami kini logwazi inkomo nuwubekephi zazawunikeze isangoma bethi bacupha baba omdala wafika ufuna la ufuna umuntu osewafa efuna ummese wakhe siyayibonga la uNkulunkulu asikhumbule sonke abantu bonke lapha eMlazi yasini khona uNkulunkulu khona indawo la nenesifelwa zingane nani iphume seyifile ezinye singazazi ukuthi zashonaphi ezinye ichitheke nje singayibonanga zino 3 weeks bese ugcina usuneyinkinga ongazazi uzoyixazula kanjani wehla wenyuka ushembe yonke leyo mphefumulo uthele sengiyiqoqe yonke eManazaretha wayakhela umuzi kwamasho okuthiwa ikhala emphefumulo esikhumbuzweni kwathiwa ikhala emphefumulo yabantu bonke abafa bangasuthi bafela nabamuka nemfula nabafa bangasuthi bafa bafele balahleka nje shembe lo mphefumulo kosengiyiqoqele ngayibeka la ekhala emphefumulo wonke umuntu okholwayo ongakholwa onenkinga uthi nje kuneyinkinga ezikanje ukuthi kwafa abantu bengaziwa abanye bashona nezingane ezachitha zangenzelwe imphefumulo yabo yonke sengiyibeke lapha manje seniyohamba niyobathatha khona kodwa indle eminyama ngoba ihlala iboshwe njengolamthuthu noma usuqaqiwa unyakazi uNkulunkulu sethi nanti ikhambo seniqoqela abantu la abafana ngabasi bafela sonke sizelela sinezingane ningabe singazazi ukuthandana nomuntu ayibone sebreeder nje ayitshethu beyibreedela nje kanti bokuphuma ingane na 3 weeks upheka uzuhamba eduze kweyithende zesicathulo kanti ushawayini uthi le yangane yakhe awuyenzele lutho lokupheka unengane uthi uyakubantu ababona ukuthi kunengane ekhalayo kunengane ekhalayo awasi nawe awuyazi omnye umfana okwenzama engisebenza naye ngimthumile lapha thaba lapha ekhala emphefumulo lokho akhala ngosizo usingenilalisho ungahlile ubona indoda akayisabi ukulamba njengami nje mina nginenhlobo edlayo mina ngiphatha ngisho 3-way kafkini umsebenzi usenze day shift nje ngiphatha ngisho 3 yabo nje bamphethe isikhwama esingaka besiya abantu basobe kanti ngithwele ingubo usonithwele ukudla yahlamne mbulawe endlala nisebenza siyesi isikhathi sokuthi lilambe ngabe ufuna ukuphakelwa yini ufakashele nje okungenasidingo kanti ngenzela uphake uma abantu ke ifika lensizwa kwenzama lapha ifika yenze yonke imisebenzi ilambile inalutho kodwa ngalelo ngiyafika kwathiwa iziphathi namhlanje lapha kulomsikasheni kodwa namhlanje ziphathi bonke abantu siya celebrate yabo uyithwele 10 kg we rice 10 kg wempuphu 10 kg 10 kg lokhu wa flour amafutha u4 liter wanikeza obhontshisi 5 kg wazi wafonela endlini elambile engazi ukuthi ile emehlelayo wafonela endlini wathi akahlatshezwe umfowabo bese abafowabo bazomthwalisa ukudla efike lapha ehambe elambile eswini okhala uNkulunkulu yani icabha neningafundile ngiyahlupha amandawo einsangu nje manje
umuntu omnyama ufundisa into yodwa azokuphela unyaka yikho naso esikoleni wayefeyila kuzothiwa this man fail ifana nento engekho lento esiclassini umuntu noma ungamtshela into okuphila yabo le nsizwa mhlahla abana ithema ibuya lapha enkosini lapho khona lapho ngalelo langa yathi yalala endlini yavele yabona kwehla ingane ezimbili zabafana eziwu2 esingamawele yahlala ngapha kwakhe yahlala ngapha kwakhe wathi uyabheka ngaphambili wabona intombazana uyayithandana nayo uyayazi nothi yakwabantu antshela ngegama usibani yathi ingane zambiza zathi baba kodwa uhlaleleni ungesi la sikulindile ebuzwa zingane angazazi zathi thina sizalwa uwe umama nangu wayibona yonke into phambi kwakhe umama nangu kuma nje ade okwenza lo msebenzi wawuxhumana nalo mndeni nalo ngane okwenza lo msebenzi okwenza lezo ngane zakhe engamawele eziwu2 ezachitheka kulo mathandana wakhe njoba kujolwa kangaka nje bonke abantu banestack sabo ngisemastack noma nophethe istack sakhe sigula indlela esigula ngazo ziningi khona umuntu ophethe ingane ikhala njalo ingane anti bayinikeze isibongo esirong akayazi akanayo ishona ingakho bayinika lisizwe akanayo isho ngala kazazi jack of all trade but mastering none ubutha yonke usizo la siyamdinga ushembe yabo ngathothi ngaka nje hey kanti kusazofela uthi akuyena onkonko salo ibelekwela lighting usize samba nathi umuntu nomuntu njoba sila siyamdinga ushembe impilo yethu sonke yamdinga ushembe nguye umxazululi wazo zonke inkinga esinazo empilweni zethu futhi uye umnikazi wesizulu unyazi lwesizulu amen mawuhluleke ukubona unyazi akekho omnye uNkulunkulu ophinda umbone kumbula ngomnye unyaka ngihleli lapha emlazini sanda kufika la eThekwini nomfowethu uyiwele lapha kwangolosihlanu nje salungisa sase siyahlala sesiqedile ukupheka masakhonzileke ukupheka baningi nje mbadlulayo la umuntu ngumswe sathosa hayi sino fako lento ethosa amanzi ngahudla ukutopheka kalila nje othosa amanzi uma simile nomfowethu kuyiFriday vele kuqhamuke indoda euhlanye yayinamadread njengana ngosisi abayo ke ibomvu nala iqolo kodwa ihluke ngothi wena yayinuka yona ingcolile inuka yafike yama kanje esangweni emgwaqweni eduze kwasekhaya yabamba impahlawo kanje yasibuka nomfowethu egcekeni silungela ukuthi siyaphuma sifuna ukuyela eThekwini siphekele isabatho lesihlanu yama kanje yasibuka vele ungena ngesango iphethe uplastic omnyama mangithi ngiyawumukela uplastic engena endlini awunuka uplastic ngawuthatha ngawubeka lapha ngathatha isihlalo ngasibeka nathi baba hlala la wathi lo baba yangihlala esihlalweni hamba ungivunela isicephu ngihlale kuso uyanuka asibeka la isicephu wahlala akhipha izitsha ngakhipha ama-tray thina ke magaza sasibuka omama ukuthi kwenziwa njani uma uphakela into omdala khipha ama-tray amasha ngabantu fighting ngafaka amakhusheti la ngathatha amaplate ngabela ngiphakela uhlanye ngabeka la ngaphaka ngabeka kahle ngabeka nespoon ngahamba ngamguqela lo baba ngamguqela lo baba ngambekela ukuhle wathi lo baba ngiyabonga mntanami kodwa angizukudlela mina kulezi zitsha ngidlele ngezitsha esidla wonke umuntu kusho uhlala ngabuka umfowethu lo kanti inhloboni wathuma umfowethu lo ngiwele nathi uphuma ukhikasi lika banana la ngaphandle ubanana wawungale emfakweni ulisule kahle walisuka lisule futhi lale ngaka wafula wathatha ukudla ukuthulela ngathi baba nasi isipuni wathi ayikhuleka isipuni esidla ukum wafula wafaka izandla wadla waqeda uthi qeda nje wathi ufuna imali ezihlanu niphose kulo plastic wami nobabili esontweni sasahlambulela ngo50 cent sayithatha sayiphosa phakathi wathi ngihambe la endlini ningayifunile imali ewu10 rand njoba nasalwa ningamawele nibabili yonke into ngiyasixoxela kabusi ngithi njoba nasalwa ningamawele nibabili 5 rand yanasa nisebenzi futhi njoba ningasebenzi nje phumani noyiboleka kwamakhelwane nosale nibakhokhela nina ngihambe ningayikhiphile le mali yothi nasalwa nibabili ningamawele sayihlanganisa wayithatha wayifaka la ephaketheni lakhe emva kwalokho wasiyala ngesabatho wathi yabo nje bakuyisabatha namhlanje kungolosihlanu namhlanje kuzongena isabatho
abafweni laba bangekho nakho njalo esixoxela ufika kodwa sibabili kunegenge yakithi entathe engekho endlini ephuzayo engakhona uthi abafweni mabefika bedakiwe nje basenilungela isabatha nize ningalali nabe endlini mabefika bedakwe ngolwehlana nophuma ngcono nilala everanda emnyama sabukana sodwa wahleka lo mfowethu wafuna wathi hayi senonile nonke uhleka ningikhuluma wasenonile nonke wathamba ukhinduka isaqantu uyadlala thina isuku ngathi abasebenza wathi goqalani nobabili hawu nami ngingenzela ukuthi hayi nonobabili ngoba konoyedwa nonenogoqala wasishaya induku yaphelela kithi eyingqeni yonke induku ngicathi mina uyadlala sibulwa uhlala Lwathi makuyisabatha nize nisize ningaswenki nigqoke izicathulo zenezibizayo anohamba ngenyama ningafuna ukuhamba ngenyawo nithathe lokho eluhudu lemnyawo niphuma ngakho malina uhudule khona mawunqena uhamba ngenyawo ungagqoki isicathulo esibizayo uye esabathweni usho lo wathi ngcono mawungafuna ukuhamba ngenyawo uhudu lo phaqa ngcono ushona esabathweni kusuka leyo nkathi wathi ke nibatshela abafweni mangifika la kusasa nje nikhombisa kuyabhinqwa makuyisabatha usho lo muntu wathi nizofika nje nikhombisa kusasa ukuthi ugqoka kanjani makufithi safele salala wahamba samphekezela wavela waphela emehlweni kanje sibuka nje hamba emgwaqweni kanje ngase gospel kwathi wavela waphela emgwaqweni kanje lo baba kodwa eshilo wathi ngiyabuya kusasa nje nikhombisa ukuthi ugqoka kanjani makuyisabatha kuyabhinqwa makuyisabatha nangempela wafika abafethu ingungu lusizakithi waqhamuka ngasaqhamuka uhlanye wafika sethi bapha abafethu laba bangamawele benithenzo bakhombisa ugqoka kanjani niyabona ugqoka kanjani nifike nibatshela nifike bathi abafethu hayi basesabathweni bafeni batshela ukuthi ngithe inkosi babusiswe wabakhipha ibusi entathu wathi nibakhomba batshela ngifike ngigqoke kanjani bembhinqe kanjani benithenzo zobakhombisa ugqoka kanjani kodwa ngoba basesabathweni inkosi babusise wabakhipha ibusi entathu kodwa kufikanga kubona sokufika uhlanya kwafika umuntu abangamaso ocebezelayo evunule kuthina kwakufika uhlanya uyabona indaba kaNkulunkulu ayimfuni umuntu okhanya afanele uma unomsebenzi kini ekhaya musu kuba nenhliziyo yokukhetha abantu ube nabangani bakho beyitimelo bamema kubebona ababalulekile emcimbini wakho wenzayo bese kuthi labantu babona bezidakwana kweziyinga ingana nenhlanyana uvela ungabanikezi ukudla uqala uphakela abangani bakho kanti uNkulunkulu kulezi ayinga ingane engathi umqonda uthathi kahle uyena umuntu olethe isibusiso uvela wanikeza usuqala ukudla kusale egulini zakho usuhlanganisa amaplate kanje usuyonikeza uNkulunkulu ngeke usathola lutho isibusiso ukejile uNkulunkulu kasebenzi ngalezi inhliziyo esinazo ezimbi ngabanye bungangeni kwamfowenu ungangena emsini kababa omncane wakho uthi wabulala ihlo nangale silini ngeke ungene emndenini ngisho ngafa manje yikho kuthiwa abantu abenza inhlambuluko manje bephila sondelani kuNkulunkulu unyazi lwesizulu kulungiswa inhlambuluko umthethelelo ukhona umnikazi wesizulu shembe unyazi lwesizulu amen uma abantu bengathanda ukusondela kuNkulunkulu kolungiswa inkingi bazoyilungisa kubani ngoba uNkulunkulu ophethe ikhiye zesizulu ngalena kangena umuntu onenhliziyo empingane wobona ngoba indaba kaShembe ayikhethi noma ngaba iNazaretha mukwabhedela kuyona nje kuphelile ngawo futhi kuyashaya indaba kuNazaretha noma ngabe umfundisi noma bungakanani uphenduka isiyinga futhi uShembe mayesephumile seyithathile into yakhe kuwe uyaphupha ngisho amabhantshi wagqokile ungathi azofuthuka izintuli uphupha bomlotha yini uShembe uvela obuthatha ubungcwele bakhe kuwe ngoba usulwa nento ongafanele usulwa nobungcwele iyahlonishwa indaba yonyazi mawuthanda umswakini noma ufuna ukuba nekusasa hlonipha indaba kaNkulunkulu zonke izinto uzenze kahle makuthiwa yakuShembe awuyeli ukuyokhola uyolungisa inkinga zakini namanje la ngisho ukuthi phendulani bengamaNazaretha la iNazaretha umuntu uyathandwa imndeni yakhe imbizele kuShembe hayi ukuthi thina sithi phendulani bengamaNazaretha sithi yani kolungiswa inkinga uShembe uNkulunkulu wabo bonke abantu uNkulunkulu wabadakwayo uNkulunkulu wababulali uNkulunkulu wayiphingi uNkulunkulu